Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abasirikare bakuru bo muri Uganda no mu Burundi bagiriye uruzinduko muri Israel mu cyumweru gishize, aho bagiye mu biganiro bigamije kureba uko byagira uruhare mu butumwa mpuzamahanga bwo kohereza ingabo mu ntara ya Gaza. Ibihugu biteganya kohereza ingabo muri Gaza mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Perezida Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yo kugarura amahoro no kubaka iterambere rirambye ry'intara iherereye muri Palestine. Umuyobozi wo mu rwego rwa Board of Peace uriyoboye gahunda yo kugarura amahoro muri Gaza yabwiye n'amakuru Associated Press ko Uganda iri mu cyiciro cya nyuma cy'imyiteguro yo kohereza ingabo muri iyi ntara nyuma y'inteko ishinga amategeko ibyemeje. Ku ruhande rw'Uburundi, ofisiye mu gisirikare cyabwo yavuze ko intumwa z'iki gihugu zagiye muri Israel zaziwe n'abasirikare bakuru batatu kandi ko Bujumbura ifite ubushake bwo kwinjira muri iyi gahunda, ariko yo kukiri mu ntangiriro y'imyiteguro. Nubwo ibiganiro byatangiye, haracyari byinshi bitarasobanuzwa ku ruhare nyirizina ibihugu byombi bizagira ndetse n'ibyo bishobora kungukira muri ubwo butumwa. Uganda ni kimwe mu byatanze umusanzu ukomeye mu kugarura mu bihugu bitandukanye, ikaba iteganya kohereza abasirikare 200 muri Gaza mu gihe ibiganiro bikomeje byagenda neza. Ibindi bihugu birimo Maroc, Kosovo, Kazakhstan na Albania nabyo byagaragaje ubushake bwo kugira uruhare muri ubu butumwa bw'amahoro. Biteganyijwe ko ubutumwa bw'amahoro bwo muri Gaza buzaba burimo abasirikare bagera ku 20,000 bazaba bayobowe na Major General Jasper Jeffers wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Inshingano z'ubutumwa zaba ari gukurikirana ibarizwa ry'agahenge hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas, gufasha mu guhugura abapolisi b'abanyapalestine no kohereza itangwa ry'imfashanyo. Kugeza ubu gahunda yo kohereza ingabo iracyari mu myiteguro mu gihe ibiganiro kuyagarika burundu y'imirwano hagati ya Israel na Hamas bikomeje. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kampala muri Uganda bukomeje guhangana n'umuvuduko mwinshi w'ubwandu bushya bwa virusi itera sida, aho imibare mike igaragaza ko abantu nibura 211 bandura buri cyumweru. Iyi mibare yatangajwe mu nama yahuje abafatanyabikorwa mu kurwanya sida n'igituntu nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rushinzwe imiyoborere y'umujyi wa Kampala. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 649 n'abantu bapimye virusi itera sida mu bigo nderabuzima bitandukanye hagati ya Nyakanga umwaka ushize na Kamena uyu mwaka, bugaragaza ko abantu 11,141 banduye sida ku mwaka. Aba bangana na 844 bandura buri kwezi na 30 bandura buri munsi. Abashinzwe ubuzima bavuze ko imibare iteye impungenge mu gihe Uganda imaze imyaka ishyira imbaraga mu kugabanya ubwandu bushya no gufasha abanduye indwara kubona imiti ibafasha kubaho neza. Mu kugaragaza impamvu zishobora kuba zituma ubwandu bukomeza kwiyongera muri Kampala, abahanga mu by'ubuzima bagaragaje birimo ubwiyongere bw'imibonano mpuzabitsina idakingiye mu tubari, ahakorerwa za massage, ubukene mu miryango n'ingaruka z'imbuga nkoranyambaga. Imibare igaragaza kandi ko abagore bagize 62% by'abagaragaweho ubwandu bushya muri ubu bushakashatsi, mu gihe abagabo bari kuri 38%. Abakora mu rwego rw'ubuzima basabye kongera imbaraga mu gukumira ubwandu bushya, cyane cyane mu rubyiruko ndetse no gushishikariza abaturage kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze. Kampala iri mu mijyi yugarijwe cyane na virusi itera sida muri Uganda kubera ubwinshi bw'abaturage, urujya n'uruza rw'abantu n'ibibazo by'imibereho bamwe mu bayituye bafite. Nubwo Uganda imaze kugera ku ntambwe igaragara mu kuvura no kugabanya impfu ziterwa na virusi itera sida, abashinzwe ubuzima bavuze ko ubwandu bushya bukomeje kuboneka ari ikibazo gisaba imbaraga zihariye. Ubwo kandi abadiplomati ba Uganda batangiye gushinjanya mu bibazo biri kuri ambasade ya Uganda ya Abuja muri Nigeria. Ibibazo bimaze imyaka ine hafi bivugwa. Umuryango wa Uganda uhagarariye igihugu ya Abuja muri Nigeria byageze ku rwego rwo gukuraho umwe mu bayobozi bakomeye, Bwana Elia Tusubira wari umunyamabanga wa mbere. Nawe ntiyemeye kuva mu mirimo acecetse, ahubwo yandikiye abayobozi anenga bikomeye bamwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga abashinja ruswa no guhishira amakosa. Kuwa kane mu cyumweru gishize, umunyamabanga wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda Vincent Bagire yashyize umukono ku itegeko risubiza Bwana Tusubira Kampala bitarenze 31 Kanama. Mu ibara ku itariki 20 Kanama, Bagire yavuze ati mu nyungu z'akazi no kubw'umuryango wa Uganda ya Abuja wari ushinzwe, hafashe icyemezo cyo gusubiza i Kampala ku kanya. Gusubizwa kwa Tusubira i Kampala bishobora kuba bisoza amakimbirane yamaze hafi imyaka ine hagati y'abakozi b'uyu muryango wa diplomasi. Aya makimbirane yakeje umurego muri Gicurasi uyu mwaka, n'ubwo ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bwakomeje kutagira icyo bubikoraho. Uyu muryango uhagarariye Uganda mu bihugu 15 bigeze ku hasi ndetse na Equatorial Guinea winjiye mu makimbirane akomeye guhera hagati 2024. Icyo gihe umuyobozi w'uyu muryango wari icyo gihe Nelson Ochega, umwungirije Alfred Namu, hamwe n'abandi babiri bashinjwaga imikoreshereze y'imari no kunyiriza amafaranga bifitanye isano no kubaka inyubako nshya y'ambasade ya Uganda ya Abuja yatwaye amashiringi ya Uganda 19.7. Abo bantu bane bahamagajwe i Kampala kugira ngo bakorwe iperereza n'urwego rw'umugenzuzi mukuru wa leta, ishami ryo kurwanya ruswa mu biro bya perezida, ishami rishinzwe ubugenzacyaha ndetse n'uby'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Uwahoze ari umugenzuzi mukuru wa leta Betty Kamyane yategetse ko abadiplomate bose bari kuri aya ambasade basubizwa i Kampala, ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga isiga Tusubira i Abuja. Nyuma yaho Bagire yashyizeho itsinda rishya riyobowe na Ambasaderi Philippe Udida wasimbuye Ambasaderi Namu hamwe na Dr. Sam Omara kugira ngo bafashe mu gukemura ibibazo byari biri kuri iyi ambasade mu gihe yitegerejwe ibyavuye mu iperereza. Abashinjwaga nyuma bagizwe abera, ariko ibibazo ntibyahise birangira, ahubwo aho hantu hakomeje kurangwa n'amakimbirane n'akajagari. Tariki 8 Gicurasi umwaka, Tusubira yahamagaye polisi ya Nigeria ngo ijye ku nyubako ya ambasade ya Uganda iri kuri Mandela Close, nyuma y'uko abakozi 12 b'Abanyanigeria bakoreshwaga kuri ambasade bakoze imyigaragambyo kubera ko bari bamaze amezi menshi badahembwa kandi amafaranga yo kwishyura yari ari kuri konti.
ikinyamakuru Daily Monitor cyatangajwe ko polisi ya Nigeria yari amagawe kuri ambasade ya Uganda byari binyuranyije n'amabwiriza agenga ubudahangarwa bwa diplomasi, ndetse ko bitabanje kuganirwaho n'ubuyobozi bukuru i Kampala. Amashusho akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Tusubira atongana n'abo bakozi b'Abanya-Nigeria bamushinja ko yarabahamagarije polisi. Ibi byatumye amakimbirane asanzwe ari hagati y'abakozi ba ambasade arushaho gukomera. Byari biteze ko Tusubira ahita asubizwa i Kampala, ariko ibyo ntibyahise bikorwa, ahubwo tariki ya 13 Gicurasi bagira yandikiye mugenzi w'Minisiteri y'Imari Ramazani Gobi awumenyesha ko Tusubira avuye mu nshingano zo kuba ushinzwe imari kuri ambasade, maze izo nshingano zihabwa Dr Umara. Raporo ivuga ko ibintu kuri ambasade ya Uganda ya Abuja byayimaze biva mu kajagari bigana ku gusenyuka burundu kw'imikorere yayo. Tusubira yandikiye umushinjacyaha mukuru wa leta abaza ku bubasha bwa ambasaderi Odida bwo kuba umuyobozi w'umuryango wa Uganda ya Abuja. Yavuga ko Odida yari yarashyizweho gusa nk'umuyobozi wungirije wa ambasade. Bagira yandikiye umushinjacyaha mukuru wa leta avuga ko Tusubira afite ipeti ry'umukozi mukuru wa leta, akwiye kubahiriza amabwiriza agenga abakozi ba leta no kumenya urwego ariho. Muri Gicurasi kandi ambasade ya Uganda ari hafi kwirukanwa mu nyubako yakodeshaga muri Mandela Close i Abuja nyuma yo kunanirwa gusubiza nyirayo niba ushaka kongera amasezerano y'ubukode. Umunyandiko w'abanyamategeko wa nyiri inyubako yandikiye Charge d'Affaires ambasaderi Odida tariki 25 Gashyantare mu mwaka w'ibutsi inama yabaye ku itariki 13 Gashyantare, aho batabonye igisubizo gisobanutse kujyanye no kongera ubukode. Mu kwezi kwa Kamena ambasade yaje kuba muri iyo nyubako, maze aho kongera gukodesha indi yimukira by'agateganyo mu nzu yari isanzwe ari icumi ry'umuyobozi mukuru wa ambasade. Mbere yituyemo na ambasaderi Ochega hagataho imirimo yo kubaka inyubako nshya ya ambasade yatwaye amashiringi ya Uganda $19.7 yari maze yidatera imbere. Kuva mu kwakira ku myaka 2 ishize yari igeze kuri 94% y'ubakwa. Uwo mushinga watangiye muri Nyakanga 2022 ukaba wari uteganyijwe kurangira mu byumweru 47, no kuvuga muri Mata 2024. Wari ugizwe n'inyubako ya ambasade, inyubako y'ibiro bishinzwe serivisi za konsula ndetse n'amacumbi ane y'abakozi. Tariki ya 11 Kanama Gobi yakuyeho Dr Umara mu nshingano zo kubushinzwe imari, maze asubizaho Tusubira kugira ngo kuri izo nshingano kugeza umwaka w'imari urangiye. Nyuma y'icyo cyemezo tariki ya 14 Kanama Tusubira yanditse ibaruwa y'impapuro 18 ashinja bagira kwibasira no kumukorera akarengane. Yanashinjaga abandi bayobozi benshi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda ibikorwa byarutswe bifitanye isano n'umushinga wo kubaka inyubako ya ambasade ya Abuja. Tusubira yavuze ko umushinga wo kubaka iya Abuja wari warahindutse akajagari gakomeye, aho yashinjaga abashinzwe umushinga rwiyemezamirimo, itsinda rishinzwe gucunga amasezerano na bamwe mu bayobozi ba Minisiteri y'i Kampala ko babukoresha mu kwishyirira amafaranga mu mifuka yabo. Ibaruwa ye yohereje no kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Adonia Ayebare ndetse n'umwungiriza we Haruna Kasoro, umuyobozi w'abakozi ba leta Nasina Nakyobe, umugenzuzi mukuru ndetse n'umugenzuzi mukuru imari ya leta. Bagira ubwo abazwaga kuri ibyo birego yabihakanye avuga ko gusubiza Tusubira i Kampala byatewe n'uko yahamagaye polisi ya Nigeria kuri ambasade. Ati nta mukozi ushobora guhamagara polisi kuri ambasade ifite ubudahangarwa n'uburenganzira bwihariye atabanje guhabwa uburenganzira n'ubuyobozi bukuru. Yongera ko ibyo Tusubira ariga nta shingiro bifite, kandi ko aho kubishyikiriza inzego zishinzwe iperereza yabanje kubyandikira we akabigenera n'abandi bayobozi. Ambasaderi Ayebare yavuze ko yari atarabasha gukora iperereza kuri icyo kibazo, ariko yongera gushimangira ijambo yavuze ubwo yatangiraga imirimo ku itariki ya 11 Kanama ku myitwarire idahwitse n'akajagari mu mikorere y'abakozi ba diplomasi ya Uganda bitazongera kwihanganirwa. Ubwo kandi umunyapolitiki urwanya ubutegetsi muri Uganda Dr Kizza Besigye yashujwe mu cyumba cye muri gereza ya Ruzira nyuma yo kuva mu bitaro bya gereza, nk'uko umugore we Byanyima yabitangaje. Avuga ko agifite intege nke cyane. Byanyima yavuze ko Besigye yashujwe muri gereza kandi ko bashiki bari bamaze iminsi bamwitaho mu bitaro bya gereza nabo basabwe kuhava. Ati nababajwe ndakaye kandi mfite impungenge. Kizza Besigye yashujwe mu cyumba cye cya gereza ndetse bashiki bamwitagaho mu bitaro bya gereza basabwe gutaha. Byanyima yavuze ko Besigye akiri mu bitoro cye by'ubuzima, ko afite intege nke kandi akeneye kwitabwaho n'umuryango we. Ashimangira ko imiterere ya gereza ishobora kudindiza gukira kwe. Kugeza urwego rushinzwe imfungwa muri Uganda rwari rwatangaza icyo rubivugaho cyangwa se ngo rugire icyo ruvuga ku miterere y'ubuzima bwa Dr Kizza Besigye. Besigye yashujwe muri gereza nyuma y'iminsi mike yasohotse raporo y'isuzuma ry'ubuzima bwe yagaragaje ko afite ubushobozi bwo gusobanukirwa amakuru, ariko afite ikibazo cyo kuvuga no kwandika. Nyuma yo kwitura hasi mu rukiko tariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi, abaganga bagaragaje ko Kizza Besigye ashobora kumva no gusobanukirwa ibimubaho, ariko afite ikibazo cyo gutanga ibitekerezo akoresheje amagambo ku buryo kugira uruhare rufatika mu rubanza rwe bishobora kugorana. Abaganga basabye ko yakomeza gukurikiranwa n'inzobere mu bijyanye no kuvura ibibazo byo kuvuga, imikorere y'umubiri ndetse n'imitekerereze n'imyakura. Nubwo Besigye atitabiriye iburanisha kubera impamvu z'ubuzima, umucamanza Emmanuel Baguma yanzuye ko urubanza ashinjwamo ibyaha bifitanye isano n'ubugambanyi ku gihugu rukomeza. Byanyima yanenze uwo mwanzuro avuga ko umucamanza Baguma yirengagije imiterere y'ubuzima bwa Besigye akomeza iburanisha. Raporo y'abaganga ntiyavuze ko Besigye adashobora kuburana, ariko yagaragaje ko ikibazo afite cyo gutanga ubutumwa gishobora kumubuza kugira uruhare rufatika mu rubanza rwe. Dr Kizza Besigye y'imyaka 70 reganwa na Haji Ubeid Rutare na Kapiteni Denis Ohora ku byaha bifitanye isano n'ubugambanyi ku gihugu, bose bakana ibyo baregwa. Umunyapolitiki wigeze kuyobora akarere ka Kisoro muri Uganda Abel Bizimana yasabye abanyarwanda baba muri Uganda gukomeza kunga ubumwe hatitawe ko batatanye bakigira ku Bayahudi. Mu butumwa yatanze kuri X
Bizimana yavuze ko imibanire y'abanyarwanda ikwiye kurenga imipaka ahubwo bagashyiramo ko ibyo bitigeze bikorwa nk'uko abayahudi. Ati bavandimwe nkunda nyamuneka ndabasaba ko nta mipaka cyangwa se ubwenegihugu byadutandukanya. Abayahudi bakomeje kuba abayahudi kandi ibi byarabafashije mu gukomeza ubumwe mu guhangana n'ibitero by'urugomo n'ibindi bikorwa by'urwango n'ivangura bibasira hirya no hino ku isi. Ati nifuza kumva Frank Gashumba agaragaza ko ahangayikishijwe niba ku muvandimwe utuye i Busanza nk'uko nanjye nshobora kubigirira umuvandimwe utuye Ingoma. Imbaraga rukumbi z'umuryango w'abantu bake zishingiye ku bumwe bwabo. Ni ubutumwa bwerekejwe n'amasezerano ya Kigezi yo ku itariki 30 Kanama 1911 yacaga imipaka hagati ya Uganda, Rwanda, Urundi na Kongo. Ubutumwa busaba kunga ubumwe buje mu gihe hari abanyarwanda baba muri Uganda bajya badacana uwaka rimwe na rimwe bigendeye ku ruhande bashyigikiye. Hajya habaho kutumvikana hagati y'amatsinda cyangwa se abayobozi bamwe bavuga ko bahagarariye abanyarwanda no kuvuga abavandimwe bo muri Uganda. Kandi Donat Kananura na Frank Gashumba bagiye bagaragara mu ruhande rutumvikana. Muri 2024 amakuru yatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Uganda yavuze ko Donat Kananura yari mu batemeranyaga n'ubuyobozi bwa Frank Gashumba muri Council for abavandimwe, ndetse hakaba haravuzwe ko ashaka ko Gashumba avana muri uwo mwanya. Byakurikiwe n'amagambo akomeye hagati yabo ku mugaragaro. Ariko kutumvikana ntigugarukira gusa kuri Gashumba na Kananura. Hari n'andi matsinda ahagarariye abanyarwanda bo muri Uganda afite ibitekerezo bitandukanye, cyane cyane ku kibazo cy'umwirondoro n'izina ry'itsinda. Council for abavandimwe we na Frank Gashumba ishyira imbere izina abavandimwe rigamije gutandukanya abanyarwanda bavukiye kandi bo muri Uganda n'abenegihugu b'u Rwanda. Hari abandi barimo Uganda ni Banyarwanda Cultural Women Association cyangwa se umubano batemera ku izina abanyarwanda isimbuzwa abavandimwe, kuko bavuga ko abanyarwanda ari umuryango uzwi n'itegeko nshinga rya Uganda. Daily Monitor yananditse ko amatsinda yombi yaratandukanye ku bijyanye n'uburyo bwo gushyigikira Perezida Museveni mbere y'amatora y'umwaka. Perezida w'Uganda Yoweri Museveni yagabiye umukobwa we Patience Rwabwogo nka 50 mu rwego rwo kumushimira ko yimutswe nka musenyeri w'itorero yishingiye. Ibi byabaye ku cyumweru bw'umukobwa we Patience Rwabwogo washinze itorero rya Covenant Nations Church yimikwaga nka musenyeri waryo. Ibirori byitewe n'abantu b'ingeri zinyuranye harimo abo muri iryo torero, abanyapolitiki muri Uganda barimo n'umugore wa Perezida wa Uganda Janet Museveni. N'umuhango bereye ahitwa Covenant Hirimaya muri Uganda w'Urwabwogo yimikiwe ashyirwa ku rwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bw'itorero rya Covenant Nations Churches muri Uganda no mu bindi bihugu bikoreramo. Perezida Museveni yagaragaje ko mu muco wabo iyo hari icyo umuntu yakoze cyiza bamuha impano, avuga ko agabiye umukobwa we nka 50 kandi ko izo nka yazifatanije na nyina kugira ngo bazimuhe. Ati mu muco wacu iyo umuntu akoze ikintu cyiza tumuha impano. Ngabiye Patience nka 50 kandi izo nka mfatanije na nyoko kuziguha. Perezida Museveni kandi yashimiye Imana kuba umukobwa we Patience Rwabwogo wateye intambwe ikomeye akaba musenyeri, kuko mu muryango wabo hari hashize imyaka myinshi nta muntu bafite ukomeye kubyiyobokamana. Ati mu myaka yose ishize nta n'umwe mu muryango wanjye warigeze kuba nibura umukateshiste, niyo mpamvu nshimira Imana kuba ubu tugize musenyeri w'umuryango wacu. Gusa n'ubwo umuryango we batigeze bagira umuntu ukomeye mu by'idini, we yari asanzwe azi Bibiliya kuko kuva mu myaka 12 ayiga buri munsi guhera 53, ariko ashimangira ko inyandiko y'umukobwa we Patience Rwabwogo yanditse arizo zamufashije kumenya ukuri kuri Bibiliya. Ati natekereza ko nzi Bibiliya neza, ariko igihe nasomaga inyandiko za Patience Rwabwogo naratungu. Niwe wa mbere wanyeretse ko abakomoka kuri Loti batari abayahudi, ndetse n'abakomoka kuri Esau umuvandimwe wa Yakobo n'abatari abayahudi. Museveni yavuze ko Islam muri dini yageze muri Uganda mbere mu 1941 rikurikirwa n'abangirikani muri 1977 n'abagatolika 1979, ariko kuri ubu hari amadini menshi ya gikirisitu harimo na Covenant Hirimaya yashinzwe n'umukobwa we. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manzwe ku cyumweru Papa wasabye umuryango mpuzamahanga gufatanya mu gukumira n'ugabanya ingaruka z'icyorezo cya Ebola kiri muri Kongo Kinshasa kimaze guhitana abantu 1500 nk'uko bitangazwa n'amakuru Reuters. Nk'uko bategetse umuryango w'umujyi bitangaza icyorezo cyakwirakwiriye vuba mu bice byinshi by'icyo gihugu cya Afurika hagati, kandi kiri gutuma haboneka umubare munini w'abandura n'abakomeje guhitanwa nacyo. Mu isengesho yo ku cyumweru Papa Leo yabwiye abari bateraniye ku kibuga cya Mutagatifu Petero Vatikani ati mu masengesho yanjye nkunze kwibuka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira kandi kikaba gikomeje guhitana ubuzima bwa benshi. Yakomeje asaba ko umuryango mpuzamahanga wagira icyo ukora, kandi muri ibyo bikorwa hakitabwa no kuruhande rw'abaturage bo mu duce kibasiye mu gukumira iki cyorezo kugira ngo hatabarwe ubuzima bw'abantu benshi bashoboka. Iki ni icyorezo cya Ebola cya 17 kibasiye Kongo Kinshasa mu mpera za Nyakanga umwaka, cyabaye icyorezo cya Ebola kimaze kuba icya mbere cyisha abantu benshi kurusha ibindi byose mu mateka y'icyo gihugu. Nyuma y'amezi 3 gusa gitangaje ku mugaragaro, kimaze kurenga ku mibare y'icyabaye hagati ya 2018 ndetse na 2020. Mabwire kandi ko umutwe watwirwaneho uwemeza ko witeguye gufata ingamba zose zishoboka mu kuburizamo icyo wita umugambi ugamije gukora jenoside abanyamurenge, nyuma yo kwamagana ibitero byo ku cyumweru mu bice bituye cyane aho begereye leta kwikubitiro babushinira kuba ari wo watangije imirwano. Bitandukanye n'amakuru yatangazwa na bamwe mu banyamakuru begereye leta ya Kinshasa, umutwe w'amerika witwirwaneho watangajwe ko ku cyumweru ku itonero ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, FDNB, FDL na Wazalendo bagabye igitero ku baturage b'abanyamurenge mu midugudu ya Ruhuha, Rubara na Mirimba muri grupu
ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Emery Petrurwane yavuze ko ibyo bitero bya hato na hato n'ubushotoranyi bw'iryo huriro bikurikira imaze iminsi irenga ibiri ishize muri Mukoko, Puwezero no mu bice bihegereye muri Minembwe ndetse no mu yindi midugudu ibiri y'Abanyamurenge, Nyaruhiga na Nyakirango ikikije Rugezi muri teritwari ya Fizi. Uyu mutwe utanga abagabo ku banyagihugu n'amahanga kubwo wita ubushotoranyi bushya bwa Kinshasa na Gitega, uvuga ko utazihanganira ubwo bushotoranyi bwamaze gushyira mu bikorwa umugambi wo kurira jenoside Abanyamurenge mu misozi ya Fizi, Itombwe na Uvira, kandi uzafata ingamba zose za ngombwa z'umutekano ngo guhagarika ibyo bitero. Twirwane yavuze ko yamaze gutanga amakuru yerekana ko FARDC ingabo z'u Burundi bari kuva muri Fizi berekeza ahitwa Mukera bagamije gutangiza ibitero muri Minembwe banyuze muri Puwezero. Imirwano mishya yongeye kwaduka ku cyumweru mu misozi ya Uvira mu ntara y'Amajyepfo, bivuga ko barwanya Twirwane bigaruye ibindi bice mu mirwano yahuje n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko imirwano ikaze yavuzwe mu gitondo cyo ku cyumweru mu misozi ya Uvira muri Amajyepfo hagati y'inyeshyamba za Wazirendo zifatanyije FDLR n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwane ubarizwa muri FCM23. Biravuga ko izi nyeshyamba ziganje Abanyamurenge zafashe ibice bya Marimba na Rurarati. Biravuga ko imirwano ikomeye yabereye i Marimba kuri Agise ya Masango, abirindiro bitatu yafitwe na FARDC, ingabo za Kongo Kinshasa na Wazirendo byibasiwe n'ibitero byagabwe icyarimwe, nubwo hari andi makuru avuga ko inyeshyamba za Wazirendo arizo zashoje imirwano. Imirwano ibaye nyuma y'amasaha make mu Suwisi yashoje ibiganiro bishya hagati ya Kongo Kinshasa na FCM23 mu rwego rw'inzira y'amahoro ya Doha. Intambwe zombi zasuzumye intambwe imaze guterwa n'imbogamizi no gushyira mu bikorwa uburyo buhuriyeho bwo gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Isubukurwa ry'imirwano muri Uvira ryerekana itandukaniro rikomeje kugaragara hagati y'ibiganiro bya politiki n'imiterere y'ikibazo cy'umutekano gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho leta n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kurwana, nubwo impande zombi ziyemeje kenshi guhagarika imirwano. Ninyabije Burundi abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika banditswe kunyanga amakuru y'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi. Reverien Ndikuriyo yatangaje ko igihugu cyabo gihanze amaso abahinzi b'ikawa kugira ngo bazagifashe kubona ibikomoka kuri peteroli bimaze imyaka myinshi byarabuze. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye kuri stade NPPC muri komini Makamba ku wa gatandatu, Ndikuriyo yagaragaje ko umusaruro w'ikawa yose y'ingo mu gihugu ubaye ushizwe muri gahunda yo gushaka ibikomoka kuri peteroli byaboneka vuba. Ati kawa uyu mwaka umusaruro ugera kuri toni 2020 tuvuye ku 789 nk'uburebye ku isoko mpuzamahanga usanga ikawa igurwa amadolari ku kilo kijya hanze uteranije ni hafi miliyoni 140. Ndikuriyo yavuze ko urundi bukeneye miliyoni 15 z'amadolari ku kwezi kugira ngo ibikomoka kuri peteroli biboneke ku bwinshi mu gihugu. Agaragaza ko miliyoni 140 z'amadolari zabonekamo ibyamara amezi 9. Yagaragaje ko abanyamuryango ba CNDD-FDD bangana 96% by'abaturage bihaye intego yo kwifashisha umusaruro w'ikawa bahinga mu gufasha igihugu kubona ibikomoka kuri peteroli mu myaka 5 guhera 2024. Ati mu myaka 5 twebwe mu ishyaka CNDD-FDD abanyamuryango 96% mu gihugu dusaba gukora kuryo ikawa igura ibikomoka kuri peteroli bizaba bikenewe mu Burundi. Turi mu myaka 2 n'amezi 4, dushigaje imyaka 2 n'amezi 8 ngo tugere ku ntego twihaye. Uyu muyobozi yavuze ko ashingiye ku ikawa nyinshi abanyamuryango ba CNDD-FDD bateye mu 24 na 25 niyo bamaze gutera uyu mwaka nitangira kwera izabageza ku ntego yo kubona ibikomoka kuri peteroli byinshi. Ndikuriyo yagaragaje ko mu myaka yashize Burundi bwari bufite ikibazo cyo kubura ibikomoka kuri peteroli kandi iboneka byoroshye ku isoko mpuzamahanga, ariko ko byagoranye bitewe n'intambara y'Iran na Leta Zunze za Amerika. Aturetse n'uko mbere byaburaga biriho, ubu birabura binagoranye kubibona kubera intambara ziri ku isi. Uriya muhora urumuzana kimwe cya 4 cyabyo. Rero ko ibikomoka kuri peteroli biba bije, ibihugu bikomeye nibyo bibanza kubibona kuko nibyo bifite ubwato bubizana. Reverien Ndikuriyo yagarutse ku ntego abanyamuryango ba CNDD-FDD bihaye mu gihe cy'imyaka 5, agaragaza ko bazizira ku mukana kugira ngo intego bihaye bayigeraho 2029. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ziba muri no barandika banditswe Perezida William Ruto yatangaje ko mu bantu atakongera kwifuza gukorana nabo harimo Rigathi Gachagua wahoze ari Vice Perezida waje kwirukanwa kubera kutumvikana. Ruto yavuze ko Gachagua yagize uruhare rukomeye mu kumufasha gukusanya no guhuza amajwi y'abaturage bo mu karere ka Monticello mu matora ya perezida yashize ubwo aramwungirije mu Nteko Kenya Kwanza. Icyakora nyuma yo gutora umubano hagati ya Ruto na Gachagua watangiye kuzamo amakimbirane. Ibyo byaje gutuma Gachagua avana ku mwanya wa Vice Perezida mu kwakira mu myaka 2 ishize nyuma yo Inteko Ishinga Amategeko imushinja ibyaha bitandukanye irimo gukoresha nabi ububasha no guteza amacakubiri. Ruto yavuze ko nubwo Gachagua afite uruhare rukomeye mu gutsinda amatora ashize, ibyo bidasobanura ko bashobora gukomeza gukorana mu bya politike. Perezida Ruto kandi yagaragaje ko ari byo atemeranya na Gachagua ku bijyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gukorera igihugu, cyane cyane nyuma y'uko Gachagua atangiye kunenga ku mugaragaro ubutegetsi bwa Ruto kuvana ku mwanya wa Vice Perezida. Gachagua yakomeje kugira uruhare muri politiki ya Kenya, aragaragaza ko ashaka guhuza amashyaka arwanya ubutegetsi kugira ngo ahangane na Ruto mu matora y'umwaka utaha. Ruto nawe yakomeje gushaka kongera imbaraga mu turere twa Mount Kenya, aho Gachagua afite imbaraga zikomeye, byatumye umwuka wa politiki hagati y'impande zombi urushaho gukomera. Ubwo kandi hoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yakanye ivuga ko yaba ari gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwa Perezida William Ruto nyuma yo ko leta imushinje kugereza guhungabanya imiyoborere y'igihugu. Uhuru Kenyatta yavuze ko nta mugambi afite wo gusubira muri politiki nyuma y'imyaka 10 yamaze ayoboye Kenya, ashimangira ko igihe cyo kuyobora igihugu cyarangiye. Biyavugiye ko itari umuhango wo kwibuka Michel Kijana wa Marwa wabaye Vice Perezida wa 8 wa Kenya. Kenyatta yavuze ko atari butegeka abanyakenya bazatora, ahubwo ko ari abaturage ubwabo bazafata umwanzuro mu matora azaba umwaka utaha. Ati n'abaturage bazafata umwanzuro niba bazavuga ko ari Kalonzo, Ruto, Matiang'i cyangwa Sifuna niko bizagenda. Sinshaka kwitwa
ku muntu utera inkunga undi, navuze gusa ko ububasha buri mu maboko y'abaturage. Uhuru yasabye abanyakenya kwirinda ivuga ko agifite gahunda yo gusubira mu mwanya wa politiki, avuga ko anyuzwe n'imyaka yamaze akorera abaturage. Ati abantu ntibakwiye kuva ko ndi muri politiki, nta mwanya n'umwe nshaka. Yavuze ko umuyobozi uzayobora Kenya umwaka utazatorwa n'abaturage kandi ko nta muntu ugomba kubatiye kuba bazaha amajwi. Ati yatayiwe abandi bantu, abanyakenya bazafata umwanzuro, ntimukemere gutandukanywa. Amagambo y'Uhuru aje nyuma y'amagambo Perezida William Ruto n'amushyigikiye bagiye bamuvugaho bamushinja gutera inkunga abarwanya ubutegetsi, gukoresha amacakubiri ashingiye ku moko no gushaka kubangamira ubuyobozi buriho mbere y'amatora ari umwaka utaha. Perezida Ruto nawe yagiye ashinjwa amusimbuye kuva mu nshingano zo kuba umubyeyi w'igihugu utabogama akajya mu bikorwa bya politiki byo guhangana n'ubutegetsi buriho. Mu ijambo yavugiye Eldoret ku itariki ya 16 Kanama, Ruto yanenze umurage wa Uhuru Kenyatta cyane cyane ku kirungo rya gahunda zirimo kubaka inzu zihendutse, ubuvuzi rusange n'ubuyobozi bufite ireme mu gihe yari ku butegetsi. Nubwo ibyo birego byagiye bivuga, Uhuru Kenyatta yongeye gushimangira ko nta nyungu afitemo kwinjira mu bikorwa bya politiki b'igihugu. Ku bijyanye n'abarwanya ubutegetsi, Uhuru yasabye ko bahuriza hamwe mu rugendo rugamije gutsinda amatora umwaka utaha, bagatoranya umukandida umwe uzabahagararira. Ati buri wese ashobora kuvuga ko ashaka kuba perezida, ariko Imana niyo ihitamo umwe. Niba bashaka amajyambere bagomba gushaka uko bahurira hamwe kandi bakubahana. Ubushyamirane hagati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto bwatangiye gukomera mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Kenyatta, nubwo bombi bari bafatanyije gutsinda amatora 2013 na 2017 Ruto ari visi perezida. Umubano wabo wazamye cyane mu masezerano ya politiki ya 2018 hagati ya Kenyatta na Raila Odinga, wari umaze igihe umukeye ukomeye w'ubutegetsi bwe. Ruto n'abamushyigikiye babibonaga nk'uburyo bwo kumushyira ku ruhande no kuriza umugambi wari usanzwe uvuga wo kuzamusimbura ku butegetsi. Ubushyamirane bwarushaho gukomera mbere y'amatora ya 2022 ubwo Kenyatta yahisemo gushyigikira Raila Odinga ku mwanya wa perezida aho gushyigikira Ruto wari visi perezida we. Ruto yaje gutsinda mu matora ku majwi 55% atsinda Odinga wari ushyigikiwe na Kenyatta, maze kuva icyo gihe bombi bakomeza guhangana mu magambo no mu bya politiki. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Kenya ryamaganye urugomo n'akaduruvayo byagaragaye kuri Nyayo National Stadium nyuma y'umukino wa FKF Super Cup wahuje Gor Mahia na Tusker FC ku cyumweru. Tusker FC yatsinze Gor Mahia ibitego 3-1 ku biro byo gushyikiriza ikipe yegukanye igikombe, birangira bihindutse imvururu ubwo bamwe abafana binjiraga mu kibuga ndetse bakangiza mu bikoresho. Polisi yahise ikoresha ibyuka bijyana amaso mu rwego rwo gutatanya abafana. FKF yavuze ko nta mwanya w'urugomo, kwangiza imitungo, gutera ubwoba cyangwa se ibikorwa bishobora gushyira mu kaga abakinnyi, abafana, abanyamakuru, abasifuzi n'abashinzwe umutekano. Muri ayo makimbirane birava ko mu bashinzwe umutekano bakoresha imbaraga z'umurengera. Hari abatangabuhamya bavuze ko igisasu cya mbere cy'imyuka iryana mu maso cyatewe mu bafana, bikaba byarushaho gukaza umwuka mubi hagati yabo n'abashinzwe umutekano. Hari kandi amashusho bivuga ko umupolisi yarashe ikintu bivuga ko ari isasu ku mufana, mu gihe undi mupolisi yagaragaye yirukankana abafana afite imbunda. Ibi byose ariko FKF yavuze ko bigomba kubanza gukorerwa iperereza kugira ngo ukuri kwabyo kumenyekane. Abanyamakuru bari bitabiriye umukino bagizweho ingaruka n'uru rugomo. Raporo ivuga ko mu bashinzwe umutekano bashatse guteka abanyamakuru gusa bari bafashe kuri telefone na kamera. Hari n'amashusho akwirakwiriye ku mbuga agaragaza umupolisi akubita umunyamakuru uzwi mu bijyanye n'umupira w'amaguru nyuma kugerageza gutabara bagenzi be bari bahanganye n'abashinzwe umutekano. FKF yavuze ko izasuzuma amashusho y'umukino, raporo z'abasifuzi n'amakuru azatangwa n'abandi bireba kugira ngo hamenyekane neza uko byabaye byagenze n'ababigizemo uruhare. Perezida wa FKF Hussein Mohamed yavuze ko kubahiriza amategeko no kubazwa inshingano bigomba gukorerwa buri wese, yaba abafana, abayobozi b'amakipe, abashinzwe umutekano cyangwa abandi bakozi bari ku kibuga